Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa kane tariki ya 18 z'ukwezi kwa 2021, komite y'igisirikare cya Uganda ishinzwe guhana yakatiye umusirikare igifungo cy'amezi 3 kubera gukubita abanyamakuru bari hanze y'ibiro bya Loni i Kampala. Abandi basirikare 3 bahawe gufungwa amezi 2. Umuhango wo gushyingura visi perezida wa mbere wa Zanzibar Seif Sharif Hamad wakozwe ashyingurwa mu murenge w'ivuko rye ku kirwa cya Pemba. Naho ubukungu bw'ibihugu bitandatu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bwashikamye biciriritse kabone n'ubwo byashegeshwe n'icyaduka cya coronavirusi cyashegeshe amahanga. Tubafite n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane muri biganiro biyobowe na Marike Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye, duhera ku kigo cya Facebook aho kivuga ko cyongeye kwemerera imbuga z'amakuru atangwa n'inzego z'ubutabazi bw'ibanze muri Australia nyuma yo kuzihagarika mu mugambi wayo wo gufunga amakuru akwirakwizwa n'ibigo biyatanga. Facebook yavuze ko icyemezo cyayo cyo kubuza imbuga z'amakuru kuyatangaza cyavuye ku mushinga w'itegeko riri muri Sena ya Australia riramutse ritowe ryahatira ibigo bigenga imbuga nkoranyambaga kwishyura kugira ngo bibona amakuru. Ariko Facebook yemeye ko guhagarika imbuga z'inzego nk'urw'ubuvuzi, iteganyagihe ndetse n'urwego ruzimya umuriro cyangwa inkongi byari ikosa. Minisitiri w'Intebe Scott Morrison yasobanuye ko igikorwa cya Facebook kirimo agasuzuguro kandi ko guverinoma ye ngo itazaterwa ubwoba. Komisiyo ya Loni ishinzwe iperereza muri Syria yasohoye icyegeranyo kuri uyu munsi gihuriranye n'imyaka 10 Loni ivuga ko yabaye iy'urupfu, ubuhakanyi ndetse no gusenya. Icyegeranyo kiragezwa ku kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu, kizagezwaho rero mu nama yako itaha, gishinja impande zihanganye gukururana ndetse no kurwanya uburenganzira bwa kiremwamuntu bashingiye ku nyungu za politiki z'igihe gito, ndetse kandi n'umuryango mpuzamahanga ukaba warirengagije aya mabi. Mu Jennifer Fox uri Geneva murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Icyo cyegeranyo kiranenga bikomeye atari gusa abatumye intambara imara imyaka ibarirwa mu 10, ariko no kunanirwa guhagarika iyo ntambara kw'amahanga. Akanama ka ONU gashinzwe iperereza kuri Syria kavuga ko mu myaka 10 ishize guverinoma ya Syria yatangiye kwibasira bikomeye abaturage bayo mu rwego rwo guhashya abayirwanya. Guheraho amahanga afite ubukungu n'abarwanyi batumye ikibazo gikomera kurushaho ndetse kigira n'ubukana buri hejuru. Uyu munsi abarenga 1/2 cy'abaturage ba Syria bavuye mu ngo zabo, bamwe bahungira mu gihugu imbere, abandi mu bihugu byo hanze. Birashoboka ko impande zombi zihanganye zaba zarakoze ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Ababikoze bagomba kubiryozwa. Icyegeranyo kivuga ko mu gihe akanama k'umutekano ka ONU ntacyo gakoze, haba izindi nzira zakoreshwa nko gukurikiranirwa mu kindi gihugu. Icyegeranyo gisoza gihamagarira amasezerano ya burundu yo guhagarika imirwano. Tuve muri Syria tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho igihe cy'uburambe bwo kubaho muri iki gihugu cyagabanutse ho umwaka wose mu gice cya mbere cya 2020. Niryo gabanuka rikomeye kuva intambara ya kabiri yarangira mu myaka y'1945. Imibare y'agateganyo ya guverinoma yerekana ko abaturage bo mu bwoko bw'abanyamuke bagizweho ingaruka kurusha abandi. Abirabura batakaje imyaka 3 naho aba-Hispanic batakaza imyaka 2 uhereye ku ivuko ry'uruhinja. Abahanga bavuze ko iyi mibare yerekana inkundura ya mbere y'impfu zatewe na coronavirusi ndetse n'impfu ziterwa no gufata urugero rukabije rw'imiti bizwi nka drug overdoses.
ibibazo by'umutima nabyo n'izindi ndwara zijyanye n'iki cyorezo ni bimwe mu byatumye rigabanuka rikorwa. Imibare iteganywa mu mezi 6 ari imbere yo izaba ari mibi kurushaho. Umwe mu bahanga yavuze ko imiryango y'abirabura n'abahispanike yagizweho ingaruka cyane n'iki cyorezo kubera ko bakora mu mirimo y'ingenzi kandi igomba guhembwa amafaranga make ugereranyije n'imirimo ikorwa n'abazungu, kandi ko aba banyamuke bafite ibyago byo kuba ahantu hacucitse cyane. Igihe cy'uburambe bwo kubaho gipimwa hagendewe ku mpuzandengo y'igihe uruhinja ruvutse uyu munsi rushobora kubaho. Komite y'igisirikare cya Uganda aho ni mu karere k'ibiyaga bigari ishinzwe guhana yakatiye umusirikare igifungo cy'amezi 3 kubera gukubita abanyamakuru bari hanze y'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu murwa mukuru Kampala. Abandi basirikare 3 bahawe gufungwa amezi 2. Abanyamakuru barimo bakora icyo gihe inkuru y'ibikorwa by'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi National Unity Party rya Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine wagezaga urwandiko rw'ubutabazi ku biro by'ibyaha ku biro bya Loni bishinzwe ibyaha nyine bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Iri shyaka rikaba rivuga ko ibi byaha byakozwe mu gihugu. Inkuru ya Patricia Onyela murayumva mu ijwi rya Victoria Nkunda. Itangazo ry'igisirikare rivuga ko abasirikare 7 bashinjwe kugira imyitwarire itajyanye na discipline n'umurongo mwiza biranga ingabo z'igihugu nyuma yo gukubita abanyamakuru. Urubanza rwabo ntirwabereye mu ruhame. 4 mu basirikare bakatiwe gufungwa amezi ari hagati ya 2 na 3 bazarangiriza igihano cyabo muri gereza ya gisirikare iri mu murwa mukuru Kampala. Ufite ipeti rinini hejuru muri bo Kapiteni Jesse Ondwenyi niwe wahawe igihano kirekire. Hari undi musirikare wahawe gasopo kandi aracyahwa cyane. Umukuru w'akanama k'igipolisi gishinzwe imyitwarire y'igisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibyemezo byafatiwe abo basirikare byagombye kubera isomo abashinzwe umutekano igihe bari ku kazi kabo. Abaturage mu murwa mukuru wa Indonesia Jakarta bazacibwa amande y'amadolari arenga 350 nibanga guhabwa urukingo rwa coronavirus. Mu gisa n'inshuro ya mbere ku isi ibi bibaye, guverinoma iherutse gutanga iteka ko ikingirwa rizaba ku itegeko. Icyemezo cyo kugena ibihano ku bazatinyuka kutubahiriza amategeko cyahariwe ubuyobozi bwo ku nzego zo hasi. Umuyobozi wungirije wa guverineri wa Jakarta yavuze ko abasanzwe bahabwa amafaranga y'ubufasha kandi bazanga urukingo bazayahagarikirwa. Icyorezo cya coronavirus muri Indonesia nicyo cyabaye rwishi kurusha ahandi mu majyepfo burasirazuba bwa Aziya. Igihugu cyafashe umurongo utandukanye n'ibindi kwikingira kibanda ku bakozi kugira ngo ubukungu bwacyo bukomeze gukora. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva kandi ujuze kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Nimba uri muri Uganda ushobora kutwumva kuri Kisoro FM mu majyepfo y'igihugu ku murongo wa 91.1 FM. Saa moya 0:23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Njumva. Tujye muri Zanzibar aho umuhango wo gushyingura visi perezida wa mbere w'iki kirwa Seif Sharif Hamad wakozwe. Yashyinguye mu murenge w'ivuko rye ku kirwa cya Pemba. Urupfu rwa Bwana Hamad rwabaye nyuma y'ibyumweru 3 gusa. Ishyaka rye ACT Wazalendo ritangaje ko arwaye COVID-19. Impamvu yateye urupfu rwe nyirizina ariko ntiyatangajwe ku mugaragaro. Inkuru ya Bobakari Famau uri muri Zanzibar muriyumva mu ijwi rya Yusuf Mugenzi. Abantu benshi muri Zanzibar ejo baguye mu gahundwe bamaze kumenyeshwa urupfu rwa Seif Sharif Hamad. Mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuze ko Seif Sharif Hamad yari umuyobozi wari ufite icyerekezo wazanye ubumwe mu baturage bo mu kirwa cya Zanzibar. Mu murenge akomokamo mu kirwa cya Pemba imirimo yarahagaze, amaduka menshi yamaze umunsi afunze. Inzego zitwara abagenzi muri Zanzibar zarenzwe n'abantu bashakaga kujya Pemba gusezera kuri uwo mugabo. Bwana Hamad warozwe ku izina rya Maalim Seif niwe muyobozi ukomeye muri Tanzania wavuze ku mugaragaro ko yanduye virusi ya COVID-19. Ubutegetsi bw'icyo gihugu bwakomeje kuvuga ko icyo gihugu kitarimo corona cyangwa bakavuga ko iyo virusi irimo guhoshwa. Bwana Hamad yari umunyapolitiki ukomeye wo ku ruhande rutavuga rumwe na leta muri Zanzibar no mu gihugu cya Tanzania muri rusange.
yitabye Imana ari visi perezida wa mbere muri leta y'ubumwe bw'igihugu yashinzwe nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Yashyinguwe uyu munsi mu gihe abatanzania batangarijwe urupfu rwa John Kijazi wari umutegetsi ukomeye mu biro bya perezida wa Tanzania, akaba ariwe wari ushinzwe abakozi ba leta muri icyo gihugu. Yitabye Imana ejo nijoro, ariko impamvu y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Dukiriye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba, ubukungu bw'ibihugu bitandatu byo mu muryango wa Afurika mu Burasirazuba bwashikamye biciriritse, kabone n'ubwo bwashegeshwe cyane n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Impuzandengo z'ibyoherezwa mu mahanga biva mu Burundi, Kenya, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Tanzania na Uganda yasubiye ku rwego yariho mbere y'iki cyorezo, aho agaciro kabyo kari karaguye cyane mu kwezi kwa 4 kwa 2020. Ibi ni bitangazwa n'icyegeranyo gihuriweho n'urwego rwa Loni rushinzwe urwego rw'ubukungu muri Afurika, Trademarks East Africa na African Economic Research Consortium. Inkuru ya Peter Mwangangi muragizweho na Prime Ndikomagenge. Mu kizamuka ry'ubutunzi bw'ako karere ryasubiye hasi mu gice cya kabiri c'umwaka wa 2020, no kuvuga hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 6. Ibyo Tanzania ishora hanze byo byariyongeye, na cyane cyane bivuye ku mafaranga ava mu nzahabu. Inzahabu ico gihugu gishora hanze ziyongeye kuri 33 n'ibice 6% hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa 11, byinjiza amafaranga angana na miliyoni 2,850 mu madolari y'abanyamerika. Uburundi, u Rwanda na Uganda navyo nyene byaradugije ayo vyinjije aturutse ku butare n'amabuye y'agaciro. Hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukw'icenda, ibyo u Rwanda rushora hanze byiyongeye ku rugero rw'101%, naho nyene bivuye ku butare n'amabuye y'agaciro. Ibyo Uganda ishora hanze navyo vyaduze gushika kuri 21% hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukw'icenda. Ikawa ico gihugu gishora hanze yarakorotseko 19% mu kwa 4, ariko ikirivyukiranya mu mezi akurikira gushika naho ishika ku isonga rya miliyoni 50 z'amadolari, amafaranga ya mbere menshi kuva mu 2017. Na Kenya ivyishora hanze vyaragabanutse mu kwezi kwa 4, ariko bica birasubira kuduga mu mezi akurikira. Ariko ubutunzi bw'ibihugu by'ako karere buguma ari ntamagara ufatiye ku rugero rw'ibitanga agaciro ku isi. Ivyo bihugu bigirwa inama yo kugwiza ibicuruzwa bitandukanye bibizanira amafaranga no gukomeza ubucuruzi hagati yavyo mu kuvanaho inzitizi ku mbibe no gushira mu bikorwa amasezerano y'akarere ko guhanahana ibidandazwa ata mipaka muri Afrika, icitwa African Continental Free Trade Area AfCFTA mu Congereza, canke Zone de Libre-Échange Continentale Africaine, ZLECAf mu Gifaransa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagombye gufata 5% by'inkingo zabyo za coronavirus bikagenerwa ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bwangu, aho gahunda y'ikingira igenda bigura intege. Mu kiganiro bwana Macron yahaye ikinyamakuru The Financial Times, yavuze ko bimwe mu bihugu bya Afurika bigura inkingo zo mu Burayi ku kiguzi kikubye kabiri kibitangwa n'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, cyangwa se rimwe na rimwe bikagomba kujya kwitabaza inkingo zidashoboye cyane zitangwa n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Avuga ku munsi umwe mbere y'ubutumwa azageza ku nama y'abayobozi b'ibihugu 7 bikungahaye kurusha ibindi ku isi bizwi nka G7 ejo kuwa 5, bwana Macron yagarutse ku nkeke zitewe n'ubusumbane butigeze bubaho ku isi bwiyongera ku ntambara yo kugira ijambo ku bandi binyuze mu nkingo. Mbere kujya mu runana hagati aho ngaho nkubwire ko Zimbabwe yo yatangaje gahunda y'ikingira rya coronavirus nyuma y'impano y'inkingo yahawe n'Ubushinwa, ariko iri kingira riranahurirana n'amageragezwa ariko reba niba uru rukingo rwa Sinopharm rufite ubukana ku gace ka virusi kadutse muri Afurika y'Epfo mu cyakomeye muri Zimbabwe. Mu kwezi kwa 12 ikigo gikora imiti cy'Ubushinwa cyavuze ko urukingo rufite ubushobozi bwa 79% bwo kurwanya ubundi bwoko bwa virusi buturuka kuri coronavirus. Bono n'umwanya w'ikiramico urunana. Ubudense nazindukiye kwa muganga. Ni amahoro se mama? Mutesi wakomeje ubushakashatsi ku bimenyetso biranga umugore utwite. Ni urunana. Uri uracyari hano Nori? Ariko sumva nari guhita ngenda gutyo koko Karemye. Sinarangije ko gusera se nkanakugarurira. Wangaruriye. None se utegereje iki kindi?
nifuzaga kukuvugisha ariko. Ibyo tuvugana se niki? Ego mana, ariko wabaye iki Kareme? Ngo nabaye iki? Sha, nukuri mbabarira umbwira icyakubabaje. Ndabona utishimye pe. Ni wowe wambabaje nta wundi. Ego mana, jewe nakubabaje ntese kutigeze unamvugisha Kareme. Hajya waruzi ko babonwa n'uhagaze di. Nakoze ikizi? Ibyo ejo wakoze ntubizi. Ejo nahuriye he nawe Kareme? Ntiwigeze umbona ariko ibyo wari urimo byose ngiye rwose narabyiboneye n'amaso yanjye. Mana yanjye, none se wambonye nkora iki? Mbese ubundi iyo ubimbwira ra? Ibiki ariko Kareme? Iyo ubimbwira ko yiboneye undi muhungu mu b'inshuti ngiye ko wanyanze. Nyumvira nukuri. Njyewe? Ubwo se waruzi ko ntazabimenya kandi. Nge se hari undi muhungu mfite w'inshuti koko Kareme? Ejo nimugoroba we na William mwari muhagararanye ku muhanda mukora iki? Ego mana yanjye, mbese ubwo ni William muri kuvuga Kareme? Sinabiboneye muhagararanye muganira. Mwavuganaga biki se niba mutari muri mu rukundo? Nukuri nta bundi bushuti mfitanye na William Kareme. Niba warambonanye nawe rwose nta kindi twavuganaga, uretse ko namwisabiraga rifuti ngo ntware kuri ririya gare rye. Uravugisha ukuri? Nukuri pe. Ahubwo avuga ko ari we wanyanze Kareme. Urumva? Ubuse nkawe ko kweruka kumvugisha ryari. Ariko nge nta kibazo. Ntukimpamagara, ntunyohereza message. Ubwo se urumva ngewe nta gukekara. Nge ariko uracyari mu mutima wanjye Honori. Ndacyagukunda pe. None umaze kunsereza ingano, ngutegereje ngo tuvuganeho gato, Ntunsubije nabi. Ahubwo mbwira ko wanyanze Kareme. Bimenye ndeke kukwikururaho. Urumva? Uraho neza se nyabo? Yego turaho. Yo, nuko da. Ndabona rero kano karima k'igikoni kawe karimo imboga nziza rero. Zitaba nziza se zabuzwa n'iki mute? Mpora nzitaho. Ko ariho nkurasa imboga zo kugaburira turiya twuzukuru twanjye. Ese? Ariko Imana ishimwe n'ukuri. Niko? Karame. Ndabona umaze no kuba igikumi da. Twarakuze. Ariko burya disi nyakwigendera Mariana yari ibyaye. Uzi uko useka nkawe neza. Nibyo? Erega muranasa cyane uko ugenda ukura. Ugenda usa nka nyoko neza. N'ubundi n'abandi niko bavuga ngo nsanga na mama. Rwose. None se ko hari amakuru nanje kukubaza nubwo nsanze uri kwita ku murima w'igikoni wawe. Hari ikibazo se nyambaza? Nyine hari ubushakashatsi ndimo gukora. N'ubushakashatsi bwoko ki se mute? Nyine n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Koko. Ubwo se ntiharimo bya bintu bidakwiye kuvugirwa habonetse hose nyabo? Ndabizi se niba bitavugirwa habonetse hose. None se nicyo ushaka kumenya? Nyine n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubundi se hari ikibazo? Mbaza niba hari ibyo nshoboye gusubiza ndagusubiza da. Urakoze mukecuru. Ngo nde? Mukecuru nta soni? Mbabara mukecuru, sinarenze ko umva rongeye kandi. Umva, nta nicyo kimbajije rwose. Mvira ahubwo. Mbabarira sinzongera. Utensiya. Karame. Mbwira. Ibyo bimenyetso mbwiye byatangiye gute? Muga nanjye byaraye bintunguye. Sinshobora kwiyumvisha ukuntu navuye nk'ugiye mu mihango kandi nzi neza ko ntwite. Nibyo. Iki ni ikimenyetso kibi rero cyane kandi gikomeye cyane ku mugore utwite shaho Densiyana. Ubu se ko byaje icyo gihe gusa ubundi bigahagarara. Kugeza ubu se nta yandi maraso wabonye? Nta yandi nari nabona. None se muga buriya byatewe n'iki kubona mva kandi ntwite? Hari impamvu zitandukanye zishobora kubitera. Nko kuba hari infection cyangwa ubundi burwayi ufite. Ariko indi mpamvu nkeka bude. Kuba warasamye kandi hari hashize igihe gito ubyaye nabyo bishobora kuba imwe mu mpamvu. Kuko umubiri uba utarakomera. Mana we, burya guhita usama ukimara kubyara bifite ingaruka mbi koko. Yego, niyo mpamvu dukangurira ababyeyi guhita batangira gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kugira ngo bibarinde izo ngaruka. Yego disi, nanjye ndicuza rwose impamvu ntigeze mbiha agaciro. Iri ni isomo rwose. None se muga? Karame. Ko byambayeho gutya ubu biragenda bite? Hari imiti ngiye kukwandikira rero. Uragenda uyinywa ukurikije amabwiriza. Yego. Ubundi
ugende uruhuke bihagije nk'ibyumweru 2 mbese ibyo kujya ku kazi ubu biretse urumva ndakumva kandi ukomeze ugenzure urebe niba wongera kuva hanyuma nuramuka wongeye kuva ugomba guhita ugaruka kwa muganga kugira ngo ukurikiranirwe hafi. Yego ndabyumvise ariko se ntibishobora kuba intandaro yo kuba inda yavamo? Yewega wa mwana we, ngaho reka tuganire dore maze kubagarira imboga zanjye mute. Yego urakoze. Haryo turashaka ko tuganira ku bikisha ubuzima bw'imyororokere. Icyo ushaka kumenya ni ikisenyabo. Nyine mbese wenda tuvuge ni nk'ibihe bimenyetso by'umukobwa cyangwa umugore wasamye? Ibimenyetso by'uko umugore yasamye? Ibimenyetso byo biratandukanye. Bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma ukeka ko wasamye no kutongera kubona imihango. Urabizi ko wari usanzwe ujya mu mihango buri kwezi. Iyo wasamye rero icyo gihe ukwezi gukurikiyeho ntiwongera kubona imihango. Mana we. Ibindi bimenyetso rero by'uko wasamye ni nko kuba amabere aba manini, ukababara ku muko, ugatangira kugira agaseseme cyane cyane mu gitondo. Mana we, niyo mpamvu njya mbona abamama baba baciragura. Yego, buriya aba ari kimwe mu bimenyetso. Hari n'abatangira kugira ibyo bahurwa cyangwa bakanabirarikira cyane. Urabyumvise? Yego ndabyumvise. None se nk'ubwo nk'umukobwa yagize ibyago agasama hari icyo yakora ku rugendo idakura mbese nyine bikarangiriraho? Ibyo ntaho byabaye keretse kuyikuramo, kandi ibyo bintu ni bibi, ni icyaha rwose imbere y'Imana yewe n'imbere y'amategeko. Nibyo? Umva, niba umukobwa asamye ubwo nta kundi nyine agomba kubyemera akabyakira, ahasigaye akitegura kubyara. Ntibyoroshye pe. Ahubwo se wa mwana we, ko kera mu bihe byacu ibyo byo gutwara inda mu bakobwa bitabagaho. Byabagaho se? Kare twari dufite umuco wa mwana we. Umukobwa yaravukaga, ababyeyi be bakamurera, bakamutoza umuco, izo ngeso akazigendera kure. Akazategereza igihe yakuze, agasabwa, akarongorwa, akabyara, agaheka agakuze. Byari byiza pe. None muri iki gihe ujya ukumva ngo umukobwa uko runaka aratwite, kandi se ubwangana ikida ari mu kigero cyawe. Ibyo bintu ntibyari bikwiye rwose. Wa mwana we rero, ntitwaganira ngo ndeke kukugira inama. Ndakumva. Ifate rwose, wirinde ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina, urumva? Ugomba gutegereza igihe cyawe, wakuze wagejeje igihe cyo kubaka urwawe, ubundi ukore ibyo ufitiye uburenganzira. Urumva nyabo? Yego ndabyumva. Bitari ibyo uzahita uta agaciro nyabo, ugatesha n'umuryango wawe, umuryango wawe ukwanjye, mbese ubuzima bwawe bube bubi. Urumva? Ejo heza hawe uhabure. Urumva atari igihombo nyabo? Shawiseka Kareme, reka guseka. Ariko subwo koko wumvaga ko nashoboraga gutinyuka kuza ahangaha iwanyu mu rugo rwanyu ntabanje gushaka amakuru koko? Ariko tekereza nk'ubiyuze ugasanga databuja na mabuja baracyari hano. Kandi nkubwiye ko nabanje gucunga neza cyane. Ubu nje rwose maze kumenya ko basubiye ku kazonori. Ubwo nyine nacungaga, sibyo? Ngo guhitanza ngo mwirebere. Ariko Kareme, tekereza nk'uhagize ugaruka hano mu rugo akahagusanga. Reka ntibishoboka. Reka n'ibyo ngibyo byo kugaruka hano akahagusanga. Urabizi ko hari icyorezo cya COVID-19 cyo ntabwo twemerewe gusurana rwose. Kareme, mbabarira. Ibyo byorezo bya COVID-19 ibyo ni ibiki? Reka ntibishoboka yewe. Niba bagiye nyine. Reka nkubwize ukuri Kareme. Ndakumva. Urumva? Rwose ntakubeshye. Ngewe ndumva nifitiye ubwoba pe. Humura ariko. Humura. Oya, rwose nyemera nkwisabira ikintu kimwe. Ndakumva sheri, ngaho mubwiye. Mbabarira, ugende. Sinakubwiye ko wanyenze. Kareme, nyumva neza. Ntabwo nigeze nkwanga n'ukuri. None se konje kugusura ukanyirukana. Si uku kwirukana Kareme.
reba nk'ubu ngubu Devota cyangwa Shyaka hagize ugaruka hano mu rugo akahagusanga urumva atanyirukana nyine nkaba mbuza akazi kanjye. ariko wa mugani wasanga bigukozeho da. Ngaho rero nyine mbabarira uhita uva ahangaha none ahangaha. Urumva ahubwo reka mubwire Kareme. Ndumva nyine ubu niyo mabuja atagaruka uramuzi uriya mukecuru ntabwo idase buriya abacunga ntiwamenya ahubwo ashobora kuba yamaze no kukubona. Nibyo none rero wowe genda sibyo njye ubwanjye nimbona imirimo hano nyirangije sibyo ngomba kuza kukwirebera ariko rwose kuza hano mu rugo rwose reka sibyo Kareme. sha ibyo nta kibazo rwose ahubwo se we Karame ni uguhurira hehe rwose ni wowe uhambwira ku kazi se cyangwa se gutaha hakiri kare usange iwanjye uko n'ubundi se nsigaye nibana. Yego baba kahore ibyo utahanye noneho ni ibiki kante. Ariko mama ibi nubizi koko ariko noneho ndumiwe ahubwo bugingo wanjye ari mama. Dore sinzi aho yaragiye yarari aho mu kanya ariho arimo gukinira. Bugingo sheri ako mana. Ariko se mbwira kante urumva uri muzima? Ariko kunyita umurwayi mama nakubajije ntibyuzanye n'ibiki none soro natarinda mama. Ngaho da ibyo by'indabo wadukanye se ni ibiki kandi? Nziza ni umwana wanjye bugingo. Ngo azigira tesera nubona se kandi indabo z'amabara yose umutuku umuhondo ubururu buvanze n'umweru mbese urabona ko nyine ari amabara yose. Ubwo si ibyo byadukanye ute kandi? Erega njya mbona na Philippe yatashye azizana arazizana bakazishyira uruhande rw'umwana wabo cyangwa nyine bakajya bazimwereka. Ibyo se bikaba bihamura iki? Ubwo urumva ibyo bintu ari ibisanzwe muko? Ni ibisanzwe ariko bakunda kubikora. Ariko noneho ndumiwe pe. Ubwo se niba bafite ibyo bahamura wowe byadukanye ute? Urumva ibyo atari imihango utamenya ikigamije kante? Ntabwo ari imihango ariko. Atari imihango ubwo ni iki? Iyo miba y'ibyatsi bahira bakazana bagatereka iruhande rw'umwana urumva ari gusa? Oya mama narabaje bambwira icyo bimariye umwana niyo mpamvu rero nanjye nshaka kuzajya mbikora bugingo wanjye. Ngo bimaze iki sera? Kwereka umwana indabo z'amabara yose burya ngo ni bimwe mu byo gukangura ubwonko bwe bigafasha umwana kutagwingira mu bwenge. Ngwiki kwereka umwana amabara y'ubwoko bwose ndetse no kuyavuga uyamwereka bikangura ubwonko bwe umwana akagira ubwenge kandi akagira ubumenyi. Yewe niba ari ibyo bifite akamaro koko. Niba ari ibyo ngaho muhamagara uzimwereke kante. Yego pe. Nanjye nifuza ko bugingo w'umwana ukura neza mu bwenge. Yego rwose. Uwo si umuntu ukomanga ku rugi mama? Ahubwo si ubwo ninde ukomanga? Mwiriwe. Yawe ukomanga? Mwiriwe. Mwiriwe nawe. Urinde utugenderera muri iri joro? Ndi umushyitsi. Ego mana. Uwo muntu ni ndera? Yewe mu. Uyu mushyitsi w'ijoro saragenzwa n'amahoro naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mwikinamico Urunana natwe turi gusubika ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 4 gusa mbere kuva muri studio niba rwo gifungura radio yawe cyangwa sandi wumvira BBC Gahuzamiryango nakubwira ko komite y'igisirikare cya Uganda ishinzwe guhana yakatiye umusirikare igifungo cy'amezi 3 kubera gukubita abanyamakuru bari hanze y'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu mu murwa mukuru Kampala. Abandi basirikare 3 bahawe gufungwa amezi 2.
ibiganiro ushobora kongera kubyumva kuri BBC Gahuza.com uko byakabaye, cyangwa se unyuze kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Wakoze guhitamo gukurikira BBC Gahuzamiryango no kubana nawe twe kuri uyu mugoroba. Twafashijwe na Mike Adle kubanga bw'ibyuma. Ibiganiro byo bibona Mark niyo nkuru ndi Prudence Jumva. Uraharyana kandi ukomeza wirinda n'abandi.